Tatou atu Belon mea utupu ai malot se fua. So mai o plaza lea. Tu tonu mai le plaza pa i ke o Motinoa. Le vanga i whakau ia o tu tonu mai le plaza i le situ. Pero lolo ngai kurisi le sa mo ne keminik. So ngepiki mai la kofe le spat kofe la to te la ngai kurisi la ta samye. E pe la ko me kasan. Daud. Kama ngai ya la le so. Ye la sele. Ele o ba ai tau Samoa le nga mai ele. O me fo i o tau lungo le mo apps Ela ke fai mai ale ai le o tala ka Samoa le fa me ti mo ngai dau be ai. Mo apps fo di ka mo kala tau te mi ti mo ai ma. Ya lang fai mai tai au le ke fongi ki ya ko fa mai. Ela ai ti mo ngai ya o i le. Eu i man tolu nei. Takwa nga imungo. Wala mo ito pa temay ulit yata. So, sufiado sumapa kaya bahay. Ya aule. Demo mun malpasitung wala yung. Pa sanga yo lale wa mataw na pau mag kako pal kako makik. Mentua ingay Samoa ang fay nga alu dahil mo mo dilan ang fay nga alu pa akade tuang balik te Apia wala kidia so in Samoa you can turn on the red, turn left if it's all clear to go. Gadong nungu o kasama ngayon le lapso. Ya paso nga patan malo le lava. Ya perkalbay le ite at mo sa vaso may bale. Elisa Hotel o Elisa so ako malamanaki. May amanaki may lako swimming pool. Yeah. So may mali worship center. Lato pat sa telen na. Lako fu ayo Samoa. So may millennia. Leto ang bale. Iglesia lato falele tu may tuloy. O so may magkalapula la 685. Yeah, oh. That's going on. Katuwa nga iya tumuno. Ya, tuluro at ang ata iya may papole ba iya ngay. Oi son, wa sa wala le pu tatou fu le o le me se fu le na pu ina tu mai mau ban ku e ya la le mau tatou me pu ata ya ka ko fa fon no Mulinuu o le ba ya ku pe o le wa mata fa mai ni fa le o pe kai ro yai Samoa ma Australia por o que Samoa ma Australia se manua ale a misika ko kero fu ya ale fain tato
malai te pau. Le ua whaangai hoi mai ia. Ya, tatu apa aku ia mau sau piki aku lesi di le ile. Ba pe pa mereka ko lain tatu mau sau aku ia lesi di le ile tadi. Fai sau e fai atu li poki I on tatu wala ante Samoa Entertainment TV. Ai ele tak fa simo mo. Ya. Tatu felok